Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa raya suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mandum yang salib, insyaallah mandum neo aso syuruga. Satu lagu yang pundak akan ulme yang berjudul Raqataina. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاله راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله. Ya kibat anak pulom tetap lom. Lagu yang kedua akan coba lonme lagu yang berjudul Syukur, lagu Husni Almuna awak kampung ino si Toto ino. Kan bata aritu benyan patah kan banyak taplah kabekah ija
tamuhut hase padesi ama malah metemeng si guncang nita jemerang laut yang luar perahu patah hana medaya Kelhan sayang tanyole Allah tapi hikmah dan tak kira kadang menyagebi lebih kiban ke aleh tanyolam donya Gejo pangkat ngan jabatan Ban Fir'un kadang taduk kuasa Kadang menyekaya tanyo Jid kegelan to karun durjana Kepelaga bacut ruman kadang ngenyan tongan nuraka beta syukur nyan beri Tuhan walaupun nyan kan lagi tadamwa mata tenangan tak pandang Nekalan kiban urang yang buta Gaki timang bata langka Kiban kesusah urang yang cidra Tae di atepan tetring Gom nengiang die metikahana Rumah kaya dengan buso Saudara tanyo merumohana Beta syukur yang beri Tuhan walaupun yang kan lagi tahawa kilat semelong bau jong laut teka ujin dengan gelante yang kala keberi jaga be luput takut gecabut si pepe yang kala negeri jaga be luput takut gecabut si pepe atau isapo ke kagelang. Acara ini disponsori oleh Ayam Cap Jago. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Lagu yang berikutnya. Lagu Jaga Tubuh. Anak-anak iwak dron pote para jek nyanyi kiblase ipa kertah tuh mlaku. Riya kabica panle cedah rasa mata otak pandang cicim terbang Wa'u alam niba asai dalam rimba hiasan langgro bungong mawala bakarang kan
salah kumbang, tetapi roh tan dijaga. Punca jroh nanggro wahe ado cit bagata hai bo hati yo nabilahe rasul kalun angkat derajat gata pakan hai intan tatem riwang ba hina sabe sampai hati tak pemale ayah oma si kurang bulan rapok tulung kata nebalam kandongan nyawang tarongan hancur badan watege pelahi gata oraya gata wahi darapakan dosa yang tak hidang masyid ke Tuhan urang si gata yang getet lam noraka memang citan sanggup jasa gata bala beta tamah beban urangnya kasih susah memang citan sanggup jasa gata bala beta tamah beban urangnya kasih susah Nyan laku kiban mak tanya watik melahirkan kita nyo sakit keing sakit igo sakit lantaku asam urat rematik darah tinggi kiban cukup sengsara nyan laku adeh Husni Almona jaga tubuh barosaku telepon rumah Irama di Jakarta. Halo assalamualaikum Bang Haji Rumah Irama, kalau daerah abang sana ada nggak lagu seperti Husni Almona jaga tubuh? Alhamdulillah Bang Fatahillah di Jakarta juga ada. Begini lagunya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kita tidak sayang sama orang tua terlalu. Nyan di Jakarta barosaku telepon rumah Irama karena abis pusat-pusat. Di Arab daerah Timur Tengah ngono lagu ji. Ummi summa ummi hatta akhir yum fa umri حبي من أول حياتي حمي اللي كثر خير حذاخر حافظا نوايس فيه أمي ثم أمي حتى آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهمي
اللي كثر خير حدا خيرها بذنب وعايش فيه آمن لها تمثال اللي سيرة قلبها فوق الحياة آمن لها تمثال اللي سيرة ظل الضابط واللي ربت واللي شالت حمل جبال أمي. Nyan daerah Timur Tengah pokoknya berarti Qatar, Aljazair, Arab Saudi pokoknya daerahnya. Manya daerah India lah ilom. Dari hampa kali. Ari hampa kali topya kali hampa kali ka. Dari hampa kali. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुम प्यार करे हम पे प्यार करे तुम प्यार करे हम तो प्यार करते तो प्यार करे हम प्यार करे हाँ हम भी कोशी अभी हम तुम प्यार करे हम तो प्यार करे tai kok badik langsung nyamanya daerah Cina Beijing Shanghai Macau pokoknya siapa negaranan itu berarti nasi di Cina menolak uji ini长征是早已经台地是少的后台不形象眼定来欧龙是用来欧灵光后台不形象眼定来后龙是用来欧灵光알완행 우림콩 단라행 그롱그롱 저파 Kamsia ini tahu sungguh Thailand loh arti sih yang namanya angin di rumah untuk baca Pak Kertas menyangin menyai sempat kuonya untuk merupuk mencina mati kepo kayak tahan aku tupu pulau Cina wate buka kamus le Cina kapalo ini dong tuh cintai di suku nyan keremeh pagi nan singlet Bandung kadainan lo kena aku arti kau mak yang berdoa kau mak yang bahagia yang penting saat malamnya yang penting saat nyo berjat hoile yang penting saat tu waktu sampo le guru kita yo tunggu sini di nyan nanti bitamang dalam ilmu bujik pahala dia Bandung bujik sampo ilmu nyan itu cukup kawat husni almuna mudehikeun roma irama mudehikeun alian sampai lelekan mudehikeun alian tungkuang jisu mudehikeun nyan kenyan dalam seni dalam bernyanyi dalam Islam seni betua dalam Islam cukup raya pengaruh seni waten urang ajan dibuka TV RCTI Allahu Akbar Allahu Akbar RCTI tak tekan lom Indosiar Allahu Akbar Allahu Akbar tak tekan lom TVRI Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar lain-lain sahabat Nabi Muhammad Bilal bin Rabah pakai irama sih
irama bayati mono irama lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah. Kepegah oleh Nabi Muhammad, wahai Bilal, aku mendengar suara tapak kakimu di dalam surga. Bilal mentaudib, tapi Nabi Muhammad kaki dengar tapak kaki Bilal di dalam surga. Kaum mak yang berdoa, kaum yang bahagia. Yang penting malamnya lo melakukan tak penting. Yang paling penting waktu bisa boleh gure kita nyontok Tungku Junaidi. Ini yang paling penting. Menyelaku guna paninayan, pula pelaku Cina, ipoh keken. Laku India, tapi anak kepu yang putra penuh. Sampai namantang, untuk membersihkan wate, usikum binafsi bitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.